咱来看国际新闻，伫咧菲律宾呢有一架载332个乘客，也有27名船员的渡轮往回当地岛屿的时阵，率来向并船。这菲律宾海岸防卫队到目前为止呢，已经救到300多人，找到18人的遗体，也有24个人失踪。另外一年这几天两日落大雨，率来水崩山，甲当地砖头砍掉，上无有17人死亡，60人失踪。救生船慢慢来挖进菲律宾海岸防卫队人员，赶紧将差1点半落水的乘客救到救难舰顶。菲律宾一架载有332名乘客甲27名船员，来往岛屿之间的货客两条渡轮，启程才几点钟，伫半暝啊，就伫南部并船沉落去。防卫人员赶去救援时，渡轮顶的乘客拢有穿救生衫，也毋过有一寡人伫海面上扑沉等待救援。到目前为止，救难人员已经救去300多人，找到至少18具遗体，也毋过也有24人失踪。The search and rescue operation is ongoing, but what I can say is the ship is not overloaded. It has a maximum passenger capacity of 350. Actual passengers on board as declared by the master is 332. The Coast Guard has immediately acted on it as soon as we received the distress call from the Sea Marshal on board. 菲律宾海岸防卫队甲海军派出侦察机、空军乌鹰直升机甲民间的渔船协助搜救。当地官员表示，沉船迄日的天气真好，只是下站的甲板煞突然滴水起去，亲像是技术故障，才会造成沉船。不过真正原因也在调查。另外，一年洗澡花因为连日大雨，造成严重的土石流，将当地的村落淹埋，造成80人失踪，数十人脱离家园。不过搜救行动要因为天气真歹，被迫暂停。一直到隔灯刚才恢复。Melihat dari segi cuaca ini, pertama kurang bersahabat, kedua ini potensinya yang dikhawatirkan akan terjadi susulan mayat untuk itu. Kami mohon dukungan dan partisipasi dari semuanya agar hal-hal ini tidak akan terjadi lagi dan kami berharap semoga pihak-pihak bisa membantu proses evakuasi ini dengan secepatnya. 因为继续落雨，造成东向机海无法度进驻，拖慢搜救的进度。救难人员只会当用手握，当地军方、警方也带搜救犬甲无人机，希望赶紧找出更较侪受害者。公司新闻新闻部编译。